Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong nangkahumi. Kedamtang jangmipo ni phai krepor ni analopor phai kresira krepo apor molompen Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong difu arong sopi kasa stadium along helicopter ben nangson si Karbi Anglong aro kachintura sai amwa sonason kedengpon analopor phai kresira phoke bapor molom East Division Forest Office difu rongnihang along pen difu post office an flyover atobar kasalopon jiapha bhumi pujan kibipon along chitongnun Apitu Joy Singdoloi Auditorium Hall along Terasalang Kyuntanga Tumaphan appointment letter kapa jeponano alhui sarpo aman pen chitongnun laben bangsomai long lokacharlia tumaphan anparta tok banga tumaphan check kironpon Joy Singdoloi Auditorium along mai judera phi puthot difu government boys pathoklam along kapre kape kachinturamo ingpupon Lepen risim kang tangkyot son thokat tumaphan lamdon kachitoka tingpen abang phutti na tumaphan sidami tangka kera pijibupen Patumi son trok karbi risim kangtang kyorasong KPLT, PDCK, KLNLF, UPLA atom kedona phansitame chekron pon. Difupen Rajiv Rong PD Port Karbi Daily News. সাংবাদিক সকলৰ বাবেও বীমা আঁচনি আৰম্ভণি কৰিব তেখেতসকলৰ বৰঙণিৰ বাবে অভিনন্দন জনাব সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছো আৰু এনে সুন্দৰ আঁচনিবিলাকৰ বাবে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছো সেয়া হৈছে শিক্ষা বিভাগ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগ অসমৰ মুঠ জিডিপি আৰু লগে লগে তেওঁলোকে অসমৰ প্লেনত উঠি দিছিলে যাতে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত কোভিড আইডেন্টিফাই হ'ব পাৰে কাৰণ তেতিয়া তেওঁলোকে গুৱাহাটী মেডিকেলত থাকিব পাৰিব অক্সিজেন পাব ৰেমডিচিভিৰ ইনজেকচন পাব কোনো তেওঁলোকৰ অসুবিধা নাথাকিব জৰ্নেলিষ্ট তমফা পেনশন কিপি ইন্স্যুরেন্স পেনশন প্রিমিয়াম কিপি লাকে কেরন পম্পেন চেংল তো পাগা তমফা কাইবেল তমাস কাউন্সিল পেন কেরাপ চেক কিপি পড়ি কাপির পেন চেংল কাদো ওই ভানানি নিঙা পম্পেন সুরিসুরা কারণ বাজি Kirang silong ani dong tamne ta iruyang po. Silong de to man kadu ka wilong po. Dapen kilong tanga tum sili penana ning arong po no. Dapen kirang silong ani dong tamne tumla surrender KTLT dapen UPLA BDCK songkrok teman tamne la case tang ho tam system surrender ni po no. Dapen ala rai kabi doji phasi ditum ta rapjin pe rapasi chiluri po no. Dapen kirang silong ani an tamne ditum karbe hono ke monsan ke duting phan kadu ka we jeraplong pet pen pesen pen je phan pen je situation painu dakri de sipan si chunung ri lo lapen pini kilong le tuman tamil lai ruang bong no pasidang tuman pachini Borjan Haver kapre garong Mondoli atomta Good Friday katalonu Kedamtang jangmipo ni phai krepor ni Upper Hidipi Baptist Church Zion Independent Church Believers Church Upper Dilai Presbyterian Church Mondoli lapen kapre garong amondoli atomta pininga sengkan surihini ra inkora hinia sengkana pharman amithang amondolia Church ahemalong mesen lapen alidaron chardom chardipen Good Friday katalonun si charom chardipon rinti Hidipi pen Wilson Bay Karbi Daily News Birthadang muni rakai anaphan alangli apran chiki kilo asipini ke litum lakado kawe birthadang stamel litum kachiki moani lo lasini tum par hidipia monduli stamel tum labang so chiki mo long talon long pemelo kithi lapen kithor labang so akaya lamo litum lakado kawe stamel tum asipini thot stamel tum lakuson akor nakini una holi tum tame so angbengan tum tame chiki bo lo tale Annual Sport Week lapen Education Awareness Program denarong kuli terang arong along kapatupon. Denarong kuli terang arong Youth Committee atop cepatil piponsi kedamtang jangmipo ni phai krepli lapen krepwar ni apharman amithang arong pathoklam ingdeng ke thom Annual Sport Week lapen Education Awareness kapatupon. Bangso amai patumi jangmi ni phai krepli ani ada por phai narke papor molopen puli terang arong Youth Committee alama yuramai phu Daniel Intipensi pangjarpon aphitu kachiki mo asai angdeng sitami puli terang arong rong asar pen pachunpon
Bangso apin ason kapatu pangchingpon lasonsi thongnokbe ki kat kachipate mate marathon race competitions, Faroisi meters race competitions, blind hit competitions, cockfight competitions, batali ke ap kachipate, chess kapatu kachipate, sansuri chesan kachipate lapen kaprek ason kapatu haihu chipate paduponsi niphai kripli ani paduponno lepen puthot patumi jangmipo niphai kripo ani abangke ada por phai narke bapor molompen karjoke tha kachipate mate quiz competition ajame pensi pangchipono bangso apit arjan ke hai kachipate mate drawing competition lapen j6 sepin pen lam theke joy kachipate mate extempore speech competitions lamjer ke to kalite kachoningri alo ke to kachipate mate essay writing or application writing competitions haihu kachipate paduponno lepen arnikang sama por molom mai paduponsi kachipate along kachipa haipona tumaphan nong e kapajur angding sitame padupon nong e kapajur amailong aluhi aman pen kachitong nun laki dorsing be pwd asai kamalong warning klembang phu chitong nun khorsing terang rong asar sona sing terang sarkari gaw bura Rup Singh Phangchu teacher mate lo thanbang Kam Singh Timung rong asar Ronjit Inghi social worker mate Roadside klembang phu lapen Dhoniram be ex teacher mate Abarim lo thanbang phu atum chidong lonsi alang litum ardik pensi kachipati along kachipai pona bang phu bang phia tuma phan nong e piper jidunno dong mukak pen Moniram be report Karbi Daily News Indeng ke thom ke pleng aning kan lo lamai pu hin ben jitu pi ponsi claim pon lo ye keteng siam ni tumi enitum sport lahin high jump long jump volleyball angton pen ke pathu ke doan stame nilitum patumi si pachun pon lo 15 April bangke education awareness nilitum quiz competition sepate pon lo lapende lasofi drawing competition satlang sepate pon badopon thulo lasofi pen lote nilitum itu essay writing application enarong penyosi lahai hui pangcheng ponpe mate engkam pachijor ponpe bote kithurmi awe tum sitame kasiksak katora dokogi bubensi nili matha ponpensi peneng asengkan mate 2022 aningkan ke nilisi sepahim phu ponsi anutina phanta youth atuman pangrum ponpensi pangcheng ponlo tumi pen pinian ingsamjin junpon po busi nilitum kadowe youth committee hin mate nili president hin bensame kadowe phanta ningje thelo Puri kanglong sarpua phan borlongki krolapen komol phangchuatum ahin pen kethokejir borkan kachangdam Rongkhang constituency kaparlo honggramadung het kido phurek anglong sarpualong borlongki krolapen komol phangchu jirpopo baghini chilang pensi kethokejir pen borkan kachangdam ilitum karbi karbagaso kerekarnamta thidung lapen chiki et lasonsi ilitum karbi kheisi tame rek sarpo arnamaphan progjir ponote borkan chotengdun pen choklem me chodam me kidokedam avarsai se joycheji puta thanpachini pon lepen patumi halabang swalong phur rajan teron ahin pen pusitame rek sarpo anglong alamo mate aphur kimo thihek pen sitame thanpajirmi pon la swalong ke than pona teng lake phurek anglong sarpo nangke plang ching lake ni hang karbi anglong khonbamon anglong lapen sikang nep anglong along si nang phanglo West Karbi anglong ana thuke bangki arnam pharu aphan arpu ke pek jia hutsi wanglo lepen pherangki karjupona hut than bajini pona tengki labang swanglong along kebang apuna chak choklim pulote arnam aphan sitame ididum theklongji puta than bajini pon lepen labang swanglong damji pulote chinglu chingthi etsi damnangji lepen peki ike chekok chipindeng ponongli lepen labang swa harlong mate arnama hemalong ke damji pulote ke damadu pachikom longli puta pherangkia thaino than bajini pon Dongka Mukampen, Humson Bay Report, Karbi Daily News. Uriang long satu la dead bangke lake arnam kereng bina lake itum la pupenle nangi plang kali ista ke plang long ke perthi long sinang plang lo nona kai long bangkali ha aprang akai hutan si ipu reng long satu konsin prabhu ke nangke plang lo sri ala ipu nangi plang vek adim bangke na jonom vek adim bangke ha is natu is lo bani hangkar biang long lo hala da kon bamon long tapu lepen gadak ilong adim bangke la di fualong dungarai lo hala so anglong long sikang ne ponglong along pensi lai pu bangke na jonom lo la si thedung ding len tanap phile bangke la pu karbiang long na thu wang lo puil tum karbiang long thak lo la pu wang lo dake wang alam the bangke arnam pharu tum pirthe long arnam aphan la long le thak long arnam ke dwan tum aphan mane arpu ki pegi richu kithi ki pegi la so hut amasi
la bang wang nang kok lo masih alang bang pan si apuna cak lo masih alang bang wang bom pen masih so hut na nang papleng dun tong un e masih EP la dak du ko mat hala EP pen bang chetong lo masih EP pen bang si la dak si bochi son se si pu si du thu kok an si non pu non ben stame itum akar biang long si la ipu pan bang ke kar biang long si pu du thip si do bom lo